Mu gace gato ko muri Afrika y'Uburasirazuba hari igihugu kiri kwandika amateka mashya y'ubukungu isitigeze ibona mu binyejana bibiri bishize. U Rwanda ntabwo ruri gushaka gukurikira abandi, ruri gushaka kubayobora. Mu gihe amahanga kiri mu mpaka z'uko Afrika yakubaka imihanda n'amashuri, i Kigali bo barenzaho binjiye mu mishinga ikomeye cyane ku isi, ingufu za nucleaire. Ese u Rwanda rushobora kuba ari rwo ruri gushyiraho amateka mashya y'ingufu ku mugabane wose, cyangwa uyu ni umukino wa diplomasi wo ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo isi tarawusobanukirwa. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mishinga y'ibanga y'i Paris, ubufatanyabikorwa n'ikigo mpuzamahanga cy'ingufu za nucleaire n'uburyo Perezida Paul Kagame ari guhindura u Rwanda nuclear power hub ya mbere muri Afrika. Kaza umukandara kuko ni the Rwandan nuclear revolution. Perezida w'u Rwanda arateganya kwitabira inama y'ingufu za nucleaire nuclear energy summit izabera i Paris muri Werurwe. Kigali yiyemeje gushyira imbaraga mu ngufu za nucleaire kandi irashaka kwishyira mu mwanya w'ubuyobozi muri Afrika muri uru rwego. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe i Paris mu ruzinduko rwo kwitabira inama y'ingufu za nucleaire ku itariki ya 10 Werurwe. Azitabira ikiganiro mpaka cy'abakuru b'ibihugu na za guverinoma, azaba ari kumwe na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga cy'ingufu za nucleaire Raphael Grossi. Ku ruhande rw'ibyo birori hateganyijwe umubonano hagati y'abayobozi b'u Rwanda n'Abafaransa ku bijyanye n'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo Macron yaganiriyeho na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri Élysée ku ya 25 Gashyantare. Kagame yagize iterambere ry'ingufu za nucleaire zikoreshwa mu buryo bwa gisivile intego y'ingenzi ku Rwanda mu gihe igihugu gishaka kwishyira mu mwanya w'ubuyobozi muri Afrika muri uru rwego. Kizeye akamaro kazo mu ruganda cyangwa mu nganda no mu kwigira mu rwego rw'ingufu. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'u Rwanda rushinzwe ingufu za nucleaire RAEB Lasina Zerbo akaba niwe wahoze ari minisitiri w'intebe wa Burkina Faso, azaba ari kumwe nawe muri iyo nama y'i Paris. Zerbo yigeze kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ushinzwe amasezerano yo guhagarika ibigeragezo bya nucleaire i Vienne. RAEB yashyizweho muri 2020 iyobowe na Claver Gatete wari minisitiri w'ibikorwa remezo. Icyo gihe yakusanyije ubushakashatsi bwa gihanga mu Rwanda mu rwego rw'ingufu za nucleaire za gisivile, igenamigambi ry'amategeko n'ubuvugizi mpuzamahanga. Umuyobozi mukuru wayo Fidele Ndahayo niwe ushinzwe imirongo migari ya tekinike n'iterambere ry'ubumenyi bw'imbere mu gihugu. Umuvuduko wa nucleaire muri Afrika kuva i Londres kugeza i New York kunyura i Paris ni Cape Town. Zerbo akora ubuvugizi bw'ingufu za nucleaire za gisivile muri Afrika kandi akamamaza intego z'u Rwanda kuri uyu mugabane. Kigali ibona kwitabira inama y'i Paris nk'igice cy'ingamba zagutse zo gukwiza ingufu za nucleaire za gisivile muri politike z'ingufu muri Afrika. U Rwanda ruragaragaza inyungu z'iyi tekinoloji, kubyara ingufu zitangiza ikirere, zigenzurwa, zifasha mu iterambere ry'inganda kandi zifite akamaro mu buzima, mu ikoranabuhanga rishingiye ku binyabuzima biotechnology no mu buhinzi. Igihugu kirashaka kandi kwishyira mu mwanya w'imbere mu bijyanye no gukoresha nucleaire mu gihe inyungu muri ubu buryo buhendutse ugereranyije n'inganda nini za nucleaire zigenda ziyongera ku mugabane. Uyu muvuduko ni igice gishaka kwaguka muri aka karere. Perezida wa Kenya William Samuel Ruto yasabye ko inama ya Africa Forward izahuza Perezida Macron na bagenzi be ba Afrika ku ya 11 na 12 Gicurasi i Nairobi yazashyiraho ikiganiro cyihariye ku ngufu za nucleaire za gisivile. Ibi ni ikindi kimenyetso cyerekana ko ingufu za nucleaire ubu ziri guhinduka ikibazo cy'ingamba mu mirwa mikuru ya Afrika. U Rwanda rurateganya kubyaza umusaruro uyu muvuduko. Ibirori bya nucleaire i Kigali kuva ku itariki ya 18 kugeza ku ya 21 Gicurasi i Kigali hazaba inama ikomeye cyane y'inganda z'ingufu za nucleaire muri Afrika, Nuclear Energy Industry Summit Africa. Inama ya mbere y'umugabane yiyemeje rwose iby'ingufu za nucleaire za gisivile. Ibirori bizahuza za guverinoma, abayobozi b'inganda, abagenzuzi n'ibigo by'imari kugira ngo baganire ku mbogamizi zo gutera inkunga amahugurwa no gukwirakwiza ikoranabuhanga rya nucleaire muri Afrika. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma barimo John Dramani Mahama wa Ghana, Faure Nyasimbe wa Togo, Ruto wa Kenya na Nutembo Nandi wa Namibia baratumiwe.
umuyobozi mukuru w'uyu muryango Grossi na Sama Blibawo Yilewo, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya nucleaire ku isi World Nuclear Association, nabo bari ku rutonde. Paul Kagame arateganya ko uru rukurikirane rw'ibirori i Paris muri Werurwe ni Nairobi na Kigali muri Gicurasi ruzafasha gushyira u Rwanda nk'imbaraga ziyoboye ingufu za nucleaire za gisivile muri Afurika, haba mu bijyanye n'ikoranabuhanga, diplomasi ndetse n'inzego zitandukanye. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvira, Perezida Paul Kagame ategerejwe i Paris mu Bufaransa muri Werurwe, ahazajya muri iyi nama. Iyi ni inkuru ikomeye cyane kuko yanditswe n'ikinyamakuru Africa Intelligence, ikinyamakuru gisanzwe kimenyereweho ubucukumbuzi buhambaye ku bijyanye n'amakuru yo muri Afurika, aho cyatangaje ko Perezida Paul Kagame azitabira kandi intego y'u Rwanda ari ukuyobora uburyo bwa nucleaire. Ntabwo nucleaire u Rwanda rugiye kujyamo ari uburyo bwo gukora ibi bisasu bya kirimbuzi, ahubwo ni inganda zitandukanye zikoresha ibi binyabutabire bya nucleaire mu bijyanye n'inganda zitandukanye nk'uko twagiye tubisobanura. Rero u Rwanda rukaba ruri ku mwanya w'imbere. Perezida Paul Kagame akomeje guhindura u Rwanda. Ikindi kintu abantu batatekerezaga cyangwa amahanga atigeze atekereza, ntabwo biteguye, ariko u Rwanda ibyo ruri gukora biri kwerekana ko rwiteguye gukora iyo bwabaga. Ikindi kandi mu bizajyana Perezida Paul Kagame i Paris mu Bufaransa, mu byo azaganiraho na Emmanuel Macron w'Ubufaransa, bazaganira ku bijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi nawe yavuyeyo, ariko ikigaragara Tshisekedi akomeje kwangiza agahenge, intambara zirakomeje, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko wa munyamakuru Hariana Velas yabashije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo, akamubaza ku bijyanye n'uburyo ngo bafatira u Rwanda ibihano, avuga ati u Rwanda rwisha agahenge n'ibiki. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamubwiye ko ngo iri joro turaza kubiganiraho, iri joro turaza kubifatira umwanzuro. Isi yose rero ikaba ihanze u Rwanda amaso, kuko mu bijyanye na diplomasi, mu bijyanye n'iterambere ndetse n'umutekano, u Rwanda rukomeje kujya imbere. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.